Sike sana. Ba usenkonzweni. Azophaphela wena. Oh, Nkosi yami le week unathi. Is alright for kusasa emsebenzini? Angabuza ngithi zafax. Ubophi uvuselela. Athi zikhenze. Ngifaka amanzi kama. Abantu basafutha ngaphandle abamuyi mosjuice. Imini nje kusemingane Nkosi yami. Khona umuntu apha angulathitha 26 uthi babe, hi babe. Angeke kube ngithiliza lo. Joking man Cape Town. So to one Cape Town but zezinto wethu. That's call center sidingana. Nkosi yami. Kanene ngeke ish. Yabona? Akwazi nokuzibamba. Manje nasiphi? Niyakoduka niyaphi? Thank you. Guys, bakhona abantu basebhayi apha kule live abantu basebhayi. Bakhona abantu base-PE. Emambozana. Akekho abantu basemambozana. Emambozana ndiyebhayi this weekend. I'll be in PE this weekend, guys. Yes, I don't think ebhayi. Yes, bhayi in Laz. Where in PE? Hey, Bo, good question. Kune event in Netflix by Saturday and Sunday. Out of office with Netflix. But patch home. Oh, I told me. but like never love it. Mamela nana before purposes. Tichonga wena khane. Asana the week. It's not giving my baby. Ndifuna ucheka lento ebona abanye abantu. Abolati, it's a week am. Kaloku when you bought an iPhone 17, so that's why it looks strange to you. Ngizakwenza i-screenshot uzozibona. I'm sure bazakwenza nabanye. No, wena Vimeshi, yebiya Limpopo leyo. I mean ePulukwane. Eyasebhayi this weekend ngemayinona. Semambozana. That's where I'll be this weekend. Nathi uthi ilentuza yami ifrontal yami is not giving. Uyandibora kodwa unathi ungokuthi bangathi ngaba sisabathwala amabhone kwama live. Uyithwele nje khona. Negown. Andinxibe negown ke nje. Nje. Ora uku TikTok. Yewe. Awungeke tsho ndiyayiveza mina ifrontal yami. Iveze tsho. Wena utshe nje it's not giving. Hayi kodwa ndisoyazazi ngoba kanjani. Ne? Hayi ngeke. Vele tsho iveze. Sifika yami. Iyo wakhulula kuningi ngemanje ukhulelani? Ngicela bafike ibhone negown. Uzinxibile nje kusebusika. Hayi, nawo umuntu uthi uyithwele nje futhi. Hayibo. Andiyithandi le nto yenzayo unathi, to be honest. Ifrontal kanti leyo, hayibo. Iyiva abantu baxakiwe sisi. Kanti beyizoba yintoni manta kwethu? Ibingaphindi ibe yintoni kodwa unathi? Kaloku sisiphakeme lo buza loo nto nami ndiyazibuza. Buza same question. Yho, nizibhitsh. Nizizo sana. Ingaba xa une-crush kum unathi ubona ntoni xa ucinga? Uthini? Xa umuntu ene-crush kum, xa ucinga ubona ntoni, into le eqomba yho. Ndine-crush kulo sisi. Buza umuntu orongo because I never crush for you. Ulipaxelazi? Wrong question.
Uza apho kutsho mzakwezi ezikulive wakho. Baza kuphendula. Okay, could you are bubbly and cute and awudiki, okay? Uyayibona ke. Wena uthengela crash kumina nathi. Kuthe bansela amanzi wathi ufike phani kwazi. Yo, Anikwazi utsho. yo. Hayi ke unathi unibhoxileke. Ukhona obuzayo bawo uyamazi ulude kulele. Sabuya sisi ex zakho apha. Hayibo. Ubani? Uthawu uyamazi. Hayi uyamazi uludwe kulele. Hayi khona umuntu obuzayo. Ngulude waplo. Phinde ngerenja. God. Well, lona liyachwecha liyaduma phela khona. Ukhona umkweleta imali uthi imali yami ulinathi. Yey. Okay, wena ulive masafundela i-comments because awusifundi. Okay. Alright. Ey sana izinto zimuva ngamandla kodwa lama comments akhona amuva ngamandla. Yo. Angiphatha ngesiyezi. Okay. Nangu umuntu uthi une crush ku unathi. Yintoni ke le kwenza ube ne crush ku unathi? Lathitha. Hayi iwest game wasana. Hectic kaloku sana lathirisa. Hectic. Yo, Nangu ulento uchase ukutraumatize abantwana. baba netrauma too. Hey bo abazulala abantwana shoma. Bazophuphutshisa. Hey. Ndifunda nini kwakhona isiXhosa shoma yo mnganami. Sizawufunda very very soon. Ingxaki yazi ntoni lamabali lamade kodwa mafitshane. Yebo ndisho. Khona uthi akwazi ucula na ngathi ungenza into enhle noma umcebo zikode. Ha. Moya wami hamba kahle. Abantu bazayenza zabangathi. Nithi bathi nditheni. Ndiyacula lokho ngicela nomcebo. Andikwazi guys. Oh, Nkosi yami. Sengihalile ezinye snacks ngathi. Awugeke wena. Hawu. Hamba apha, hamba. Hayi hamba unathi go home sis it's time. Yo! Shit! Yo, sorry. Ngathi uzalwa noKhuzani Bokos. Bani Khuzani Bokos? Hawu. Uthi ndimhle gqithi for uba straight. Uya abantu straight. Khona ucela uadopt. Khona ngicela ndini ndimadopthe mna. Chobi zithi comments. Ukhona wathi cela ufumana imira siyayitya nje waqhufuza le nto le. It's not like ndikube khwapheni or anything awkward like that. Hawu pethu. We are in generations never. I know go back to Pamela wahamba kaloku. Ngeke ngikwazi ukubuya. Wahamba uPam. Hayibo Vimesh cima ifone Vimesh ngizawusho xa sengigqibile. Vimesh ikhathaza le nto endiyenzayo. Khona ubuzayo bawo are you from Vereeniging njani? Vereeniging? Mna? I'm not from Vereeniging. Hayibo abaphandle. Abezi ngapha mos. Kubunalo lo. Uza? Njalo shisa phandle. Njalo shisa phandle shoma. Hayibo unathi kuthiwa hayizona no unathi VM ndicela ninibudisele kulwazi nombona. Yo sa.
U-Avi, Travel, like sonke bhala sonke. lapho, bhala phansi uzothetha nolwazi. Imaqala ukuba sisonka sakhe na ulwazi. Kuthiwa mani, Understand. yintoni isonka? Uza understand lo muntu lo. Oh, Avi kuthiwa mani buziba ulwazi isonka sakho na, yintoni isonka tsho? Uza siqonda. Isonka sisonka nani. Yintoni? Umuntu isonka sisonka. Sisonka. Yintoni ibag? Ifana nebag? Buza apho kutshomi zakho uba yintoni sonke. Ndiyazi. Ndandabeka sonke. Yini isonka? Isinkwa. Uzaphendula. Isinkwa. Yi-daily bread. Yi-daily bread! Kukutya isonka. Tshumi yintoni hle? Nathi yintoni isonka? Sisonka. Uzumbuze makabuye kaloku sami maqala ndiza kuxelela xa iphendulile. Uba lo Isonka ngumntu omlumayo. Ha! To boyfriend. Ama-boyfriend sekuthiwa zizinkwa. Yes. Daily bread. Semihla ngemihla? No. Kuthiwa iyadepend uba utya i-croissant okanye i-almond. Hayi, nangu ngoba kazazithi i-croissant. Oh. Wow. Ni-hectic. Azifani zonke. Suxoka. Kukho ntoni nantoni esibrown esimhlophe? Yeah. Esisliced, esingekho-sliced. Yeah. Right. Kale sembako ne-steam bread. Yebo. Yo! Unamanga wena. Yebo. Naku umuntu ethi unento ne-5K gift voucher for you. 5K gift? Yo, ngeke ndoyisama. Ngase nike 5K ngoDisemba. Unifunani? Utsho nayo uthi yi-Christmas gift. Hawu, yo, ngeke. Ukwazela kuthi Istress samileyo ngubani lo? andazi ko. Ay amazi. Super. Guys, iyandistressa ke lanto yale hairline yam. Ngona ndiyiqhumi yabo. Imbi John. Ubuhlungu ngaka ngiyabuqala. Jingilanga liphuma. I think ndifuna abana next year. Ndizawurelease umbhaqa. West Coast. Oh no, uthini umbhaqa ngesiXhosa? Sikhona nje simnandi ubhaqango ngesikhosa. Uthini? Unathi kacula ubhaqango ngesikhosa. Unathi? Ba unathi? Nozahara. Hayibo. Hey. Hey. Uthi unathi. Unathi lo othi ngeba siyathandana no Zahara bacula umbhaqanga. Angeke. West Coast. Hayi ngeke unathi ucula umbhaqanga hayi bakazi exactly hayibo. Uthiwa njani sisi? Hawu uze nenye impela. Hayibo girl. Hayibo ngeke nathi. Oh, eh. Ngabe skip Kodwa it. ngazi khona abantu abani-understandayo. Akho umuntu understandayo ukuthi uyaxoxa. Chi, uthi uyayazi ukuthi abantu abama-understandayo. No girl, akho umuntu nje ukuthi uyaxoxa wena. Ayikho loo nto. We. Nibiphelile le nto yam. Ingathi isatshebile. Utoni. Ingathi isatsheba-tshebile guys, hayibo. Lepho phuma into emnyama. Ibuhlungu la nto. Hayi, iphuma into ezimnyama apha kum. Imhlophe. Ukusalayo iyaphuma. Kodwa phuma into ezimnyama. Chi. Ngoba wena uphuma izinto ezimnyama. Hayi, blackhead le. Ito. Anyas, ayi whitehead. Yo, angisis. Oh, sometimes leave it, you will hurt your lip. Okay, ke abantu kwethu ndiyekile ke. Tom, xiba igown bra. Ndinxiba uhlukunyezwa yintoni? Uhlukunyezwa yintoni? No, kukhona umuntu otshoyo apha comment kuthiwa love nxiba igown kuyabanda sana labo. Ngina nhlukunyezwa yini? Nxiba igown babes. Ngeke tshomi hayibo ngeke tshomi. Ayibani somnene umuntu onxiba igawuni?
like i-full regalia yokulala vele bengathi uyanuka. But unxibile nje Jomi. Unxibile halfway ngegown. But not in front of phambi kwabantu. And then bonnet. Kaloku nithe ilentuza yam is a mess. Yabo, nitshilo kaloku nathi ifrontal yam is a mess and stuff. Sanuhlukumezeka ngokugodola kwam. Amatshitsha wagodoli ibo. And wasidini mama vegina wagodoli. Akekho ucebo guys, ucebo ukusezolideyini sana uyahodeya. Uphesheya nkwenkwe kwezilwandle. This is. I feel like I'm ngidwi ewe Jomi ngidwi Jomi. Yes, ngidwi baby. No dwi. Ndimi baby Jomi. Ndisabuza nangoku yinto le engaka ungaze ucrashe kumuntu ofana nami. Umuntu makatsho ke. Ngithatha CVs. Wena uthatha ama-CV uthi unanti uthatha ama-CV ke abantu becrash bazokwenzani? Kaloku bazafumana date nawe. I-date nami? P? Wathi ngathi uyayicinga nawe. Uyayicinga ya uyalibona nje bathi uyayicinga. Uba ngaba cute. Xa ufika ke mntanam kulo crash ufike sana andibhori. Disappoint me again my pen. Ngeke ngiphinde ngifake ama-eyelash ama-1 by 1. Never again my darling. Yo. Sunday time. So shy 5 ake unathi masithi bye ebantwini ke. Oh. It's love and leave you. You love me. Leave me. Kuthiwa zifakwa phi unathi auditions ebo ama-CV. Uthi ku-DM yakhe. Thomas yeRokhomamazi. Ndingadlala neRokhomamazi nxalo. But ndizaqalisa qala kumezo CV. Uba ndibona khona into ngcono for mna. Uthi ngeke kaloku. Okay. Hayi DM mna ningabe samDM unathi because uthi uzozikhethela qala yena hayi andifuni. Asize kum. Ingathi umem engathi asizufika zabanye abantu iDM apha kum. If sidlula via unathi ingathi asizufika sana apha kum because wow. It's either uyakuthanda or uyangiyeka. Mama Shia. Mna Mama Shia nangoku ngoba ndikhona ubuzile uba I want to release a song about you. a song about me. Utsho mna uzawuthini ngam. Abantu ekurelease a song about them go-Pale Juice. Abantu abaserious. Photoshoot eziphandle sisi. Bantu. Girls. Boy 4, 3. Akamdula thitha why? Chime ngathi akayeki nje. Okanye ile izezinwele zakhe ezibangela bachophe even more. Iyazi izanivalela nini imvula? Khawume. Khawuhambe. Yawenza ukugxotha. Baphi? Naba. Apha ngasebholeni kamfana. How to Ruin Love season 2. No, it didn't come out today. It's gonna come out. Phansi wathi afanele ngothi Iphuma namhlanje. Iphuma namhlanje. ubuza mna. Iphuma namhlanje nge-11. Ha? I think iphuma namhlanje. Kutheni singayibukela? Hayi bona ibukela kwakho disapho. Don't say Iman guys, iphuma namhlanje nyanyani. No, it's not out. It's the 11th. Chini, thanks Palisa. Mna kuke stress alona. Since I was busy tweeting this serious yes Jom. Bese nizintroduce ngisho kanjalo. Dishi kama lamzala nombona ngiyitweetwe. Awusasondelani ku screen ubona? Uyadiga wena. Papa yini ke? It's not out ne? Okay. I think
think it's the 11th, man. I think it's a Puma ngolwesine. That's now. Not. Yes. That's now. Anyways, guys, Papa Inz and Mona by Saturday and Sunday with Netflix. See you later. See you later. See you later. See you later, alligators. I'm so close. Thanks, Tando Lutu. Yeah, I think it's the 11th, guys. Yeah, for tomorrow. Oh, I meeting. Okay. Yeah, John. Oh. Bye, guys. Love you guys so much.